Mabalinda ka di tagpasyar. Sure, inton Sunday ti day off ko. Sige nga Rod. Kat pangdagasakin ka. Itinto Plaza Latan. Sige. Itiks kan tulatan no sa dino abanda ti ayan mo tapik apen ka. Sumurot ka adagos kan kuana? Ay, kita ma friend. Saan ka basta aglawan kan kuana? Amo kuntir aramidang. Engkat, pagpasyaran nyo nga ron. Awisak iti dakkel amol. Kasta? Mangan kami lakit di iti nalatak a panganan. Saan ko akayat iti fast food? Weno point lang. Anya a point? Turo. Anya? Saan kit din? Alaman langan. Makaamu ka iti biyag mo. Sapay la kuma, tamatong palti arapaap mo, babaan iti aramidam. Ngam ulitak, aganat ka. Amangan no pa kay sagmakam dayta. Adu, ti managpamarang ita. Sa dino pa, di kaya't mapagpasyaran numalpas ta amangan. Subok ka man. Dori? Ay, si kaman. Ay ag-window shopping taman, taplanok asukatan ti old model a cellphone ko inton agsweldoa. Sige. Nuwad na ba gusto gatangag parakin ka? Anya? Ay sus, kababain mo't arod. Awan rumbang nga pagbainan. Nuwan niya ti magusto mitad ko. Oh? Kaputa kurso na dakalaul na Dori. Anya? Wow ha? Ay, baro a cellphone. Ginatang ni Rod para kanya. Ay, big time sa akin diti baro anam-am mo ma. Dikot second businessman. Okay, ngam aganat ka. Siguraduam nga umuna sakbay nga agtinag ka kankwana. Balo ka no itinabyak? Anya abalo tinabiyak? Nabayag ka nun ang nagsina da iti asawa na, tasimurot iti ubing a driver da. Anya? Ay saan nabalilatan? Okay lang kanya. Angam, saan nakaamay kasar? Ay, saan nabali? Basta maitid na amin akayat ko. Kan saan ako nga agrigrigat pa'y. Tinapatag, saan ako nga agtrabaho? At dagayim kayo mo akadwam ng may dito syudad? Anda, ngam iti restaurant ayan na. Kahira maglaan. Kasta ka di? May satakal kan nalatak mat a restaurant iti asidag ti may nga universidad dito syudad. Kasta? Ang sa anak pa'y anak kapanidjay. Asidag iti universidad ko na? What? May sa ti restaurant nga mo nga da iti asidag ti universidad. Dagiti da dumaket kantin lang wino snack house. Kasta ka di? Anya tinagan ti gayem mo? Ngaming ija iti ti ayo yang may ti gayem ko ani Leon. At dagayam mo, aliyon? Wan, anda. At damat nam amo tigayam ko ngagnagan kanu iti Leon. May isa a family driver. Ha? Anya? Anya tinagan ti gayem mo? Dory. Wan. Iso, awanan sa bali. Sano itan? Ada na pasama ka datarod. Awan rumba nga pagdanagam. Natural lang day tayo ti agayan ayat. Ikasano nga rodin wag si Kuga. Sigurado ka ungat dak ijay balay mi. Saan ka ngagdanan ta ibalay ka? Sigurado ka? Wan ko naktumad ay ayateng ka, Dori. Ay ayatan ka mo, Trod. Iso nga impay ko ti amin ko ken ka. Ay di na ko mabaybayan. Saan ka baybayan? Yung saan ka maikalay sa tamumatan? Saan pa'y anawaswas ti kasarmi iti asawa?
Saan na bali? Basta agnaud ako ni Jabalayo. Kasano ko mangagnad kami di balay. Di nakpay kat tinubakan iti langdet ni bumakad. Sapay la kumatasan ngagsikog daya Dory. Salpag. Kuma, anday naramid ko tapnosan ngagsikog daya babae. Naglakan tumot ngamin anamat pati kanya. Day off mo ita. Ngam apay, anarabyan ka. Nag-date kami kini Rodrigo. Sa dino, pinagditan nyo. Napan kami iti may sa hotel. Anya? Napan kayo iti hotel? Apay, akin muyog kay iti hotel. Gaputan nagaduti ginatang na para kanya. Sa anak matan nakapagkudkudon. Hindi isirok na iti compound ti hotel ti Kutsena. Kasano nga rodan? Ay, ikararag mo asaan kang agsikog Nagkarimot adinak baybayan. Iso kasaritak to ta. Yawid na ko ni Jabalayda. Anya? Makadin na ka? Adi kay agkasar? San ka no pa'y anawaswas ti kasar na iti asawa na? Iso na tati bagbaga. Okay lang kanya. Agdin na kami adi pa'y nagkasar. Tinapatid ka tinakbaybayan. Ni Ma'am Agnes. Hello, ma'am. Lulyon, kumusta kayo ditan? Kasano lagi iti ubing? Nasayat mo't, ma'am. Kay tultulod ko iday di pagadalan. Nasayat no kasta ha. Ay, makaawid kami matlangan. Nalpas at agos si seminar. Kasta ka di, ma'am? Juan, di mo pa ibagbaga ka dagiti ubing ha. Agawid akon. Surprise ak na itakadakwada. And don't worry, at napasarabog ka na kayo. Okay, bye. Wan, ma'am. Bye. Ay, sumangpat ka nun da, Ma'am Agnes. Di na. Adda ka di namnamaking ka. Diyak payam mo. Bayan nak, amang tingiting itirik na. Di na ko maapuraan. Nakasaganak nga agoray. Aging ka ang makadesisyon ka. Makauray ka lakit di. Ngam no saan? Adakan ka day ta. Napudnoon ay titarigagay ko king ka. Sabay ko ma. Tamasurusuro nak nga etan. Akas iti panakait ko king ka. Ay etan ka unay. Di na. Ikanak pa iti medyo na unday apanawan. Narigat dardara sudong may papan iti day ta. Oray ka sa no kaunday dayta. Makaurayak. Kasta ti kinapudnoking ka. Agyaman na, tamaawatan na. Uwan man. Kayat ko at tingitingan. Kanpan kantirik na, sakbay ngayit nagko ti pangadeng ko. Saan ko akayat nagbabawi iti udi na? Kan saan ka mat akayat pasakitan? Naging pagkaunay. Day tala unay, tinakayatakin ka. Nagbasit ti lubong, Leon. Agasin, gayem kan kalugaran gayam ni Dina ni Dory, nga daya restaurant. Kasta ka di? Uwan ka no. Kat na istorya na kanyak ti maipapan ni ti gayem na. Nga, anya? Amunan ti maipapan ka na kayo. Damo na gayam mi di damo, kat baknang ka, tadi kotse ka mapanijay. Kasta nga rod ti amuna. Iso adi na ka ni kaskaso. Tati kano kayat na, katay baknang, tapno gumin awat ibyak na. Sigun pa'y kandina, nagsupadi da iti prinsipyo. Ni Dina, san asanikwa ti almanan na iti may sa alalaki. Ngamkit di, napudno nga ayat.
Agay hatak samot tandori. Ha? Medyo nabayak ng dato ni Tommy. Madlaw ko kat napudnukat kanya. Sungbatam ka din? Saan pa'y? Urayag no aginggat sa dino ti kinaanos ng aguray. No kaano ayat nagkuti sungbat ko kankwana. Kasanun no, anda sa mali pagdatunan na. No madamang agdat naton kanya, kat agdaton manen iti sa bali, kaawatan asaan anapudno kanya. Ang mga no maibusan iti anos, kat ibaw ing na iti sabali. Bayak nga ibawing na. No saan ada kami tagkagasa, anya nga mo. Kung naawan mo ti kamat ko kankwana. Ne, saan mo ka di ngay ayatan? Tabay ang mga ibaw ing na iti sabali? Ay ayatag magkidi. Saan ko nga ilibak na ita? Nga masapol nga agpakiputak. Tapno mapanagnagak, no napudno matla. Unay mo't ti kinangina mo. Agsipon taday ta ti rumbang. Ado di ta ti lalaki. Saan tayo amaawanan wenno maibusan? Anya? Unay taado ang lalakin. Unman. Sanak mo't adispirado iti lalaki, amang tutuplatan. Honey, kano ka di iyawid na kaya balayo? Saan ka nga ganat? Ngamin, at dadimbanon ka niya kadamag. Anya dita? May papan iti ex ko. Anya? Nagsina na ka noon, iti nakitarayan na tagsubli. Ha? Isot ko na ti may isang anak ko. Katsan ko akayat tiriribo. Kaya't mo asawan. Sublian ti asawa. At saan? Nga mga no sumang pati di balay. Di pa panawam. Oh, sana kas ka rin na. Gamin ko mi adwaray chay. Anya? Yung saan ka ngagdanag? Ta saan ka? Abay-bayan. Apay naglalatid ka? Ada ka di parikot mo? Yakmat ka na oray ti binulan ko. Ay, masikugak samot. Hala, kasano ita daytan? Ibagak to day tayo nagkita kami kinirod. Masapol nga idinlanak. Pagdaksan na, numasikong ti babae, adi pa'y naikasar, ta iso ti agkamat iti lalaki. Imbis at ti lalaki ti agkamat, sangket ta ti babae. Nagkarinirod kanyak, adi nakbaybayan. Marignak-mat nga ayatanak. Day tala ang taadda na ibagana kanyak iti maudi apa nagsarita mi. Anya dayta? Agsublin sa iti balayda ti asawa na. Anya? Uwan, balayda ka no adwa day jay. Kat di na mabalin apawilan nga agsubli ti maysa nga adda kadagiti anak da. Kasano nagsinublian da? Day tangarod ti parikot. Amangan no baybay anak ni Rod. Isu day tuyan ti bagbagakan ka. Amangan na naisagmakan. Saan mo't siguro? Ngam, kasanon no, baybay anak. Eh na, mapatay daklagit di dagiti naganak kanyak. Awan ka titi madlaw mo, nagbaliwan na. Idi napan kayo manen iti hotel. Awan mo't kit di. Basta nagkari kanyak. Kanday siya lang timbaga na. Mabalin nga agsubli ti asawa na. Ne, ada kayo matgayaman, ma'am. Wan, saan mo ka di madlang ana ibaga ka dagiti ubing ti sasangpet ko? Saan, ma'am? Mas daw dan tulakit di. No sumangpet dakat adda kayo. Wan yun. Enkanto sukunin idan na. Nagordera ko na iti pangrabihan tayo. Wan, ma'am. Maragsakan dan tulakit di. Tingamin imbagayo kat makalawas kayo. Ngam, upat malagayam nga aldaw. Day tamat kami timbagada. Ngam saan mat gayang? Ay, inak nga ro dan sukunan ida, ma'am. O sige. Ay. Apay nga ta makarik na kiti gagar. Nakakita kan Agnes. Saan ko ha? Mailadawan tiriknak. Nakariknak iti sagga kan iliw.
Dandanisan kun ang nagawidan tiriknak, ang mga rakop kun kuana. Anya ka di tibanagan ti arongain ko ka. Sumbatan na pati na. Anya ti pamanagnak, apod no ngay ayatan na. No kahit mo kasarta, tapno maipanagnak ko ti kinapunok. Ura anya nga oras, ikasar ka, nakasakana. Yak pa'y mo't kayat na makiasawa. Imayak dito yung syudad, na kayat ko at tulungan na itidadakal ko. Kasanon no makiasawa ka dagos. No dahi ti kahit mo, san ka nga apuraan? Tinaskan kanya kita, kat ikan na kuma ititalgad. Ikan na pa'y kumaitibasit laangan a panawahan. Adamin king kaapanawan, ipanamnamam laang kanya. Ajak to paglidaahan ti itnag mo, apanggadak. Ada ka di pa panam Italian? Awan mat, ma'am. Nasayat nga rin kasta. Ada nga nang get together mi kadagiti ka bats ko iti college. Ma'am? Mabaling ka diya si kati partner ko? Boy partners ka nung amin. Kat no asino ti on partner na, agmolta. Anya? Kan, jak kaya ti makantyawan. Nang runak at amo da 5 taon ko na napalo. Ma'am. Si kati agbali na partner ko Leon. Kat saan ka hagdan iti ramadam? Agkabagbagi kayo mat iti day deser mo. Agpili kan to kadagiti Amerikana na iti osaram inton rabi Ma'am. Oo. Saan ko akaya ti makantyawan? Kasigurado mo't lang adidak sardengan. Okay? May sakla nga driver yo. Awan makaam mo asikati family driver mi. Ngamyam amo kanto kadakwada a boyfriend ko. Anya? Uray, pamarangot lang. Mabalin, Leon? Uwan ma'am. Agnes. Uwan ma'am. Agnes. Ngam? Anya? Apay di mo ituloy? Saan ka di ang mabalin nga ipaypaysutan? Anya? Piliw ka? Tila ibagbagam. Sorry, ma'am. Agnes. Apay nga agpaiso adyak madlakit din naluwadan tinang ibaga iti kasyakan Ma'am Agnes. Kasano no makagura? Kat papanawon nak nga agpaiso. San ang mabalin ang papanawon nak? Takdara kon ti amin. Ipaypaiso kon ti mangaram kon kuana. Makaamuditan. Sana bali ang natataanganan ngam siyak. Nasaysaya at lang ang tikas kan kuana. Ngam tikas kan doring ambisyosa. Kita ang manumayat mo't lang dahi ti suot ko, Leon. Wow! Perfect, ma'am. Sure ka? Yes, very sure. Asino ti mangipagarop? Amay sakan abalo, kan adaan duang anak. Anya? Ubing launay ti langam iti edad mo. Kan nakapimpintas ka. Di nakman pa sa blugan? Ibagbagak lang tipod no. Tangay nagdamag ka kanyak. O sige, mapantan. O sige. Ay, mabait lang ha. Italaman lang ko. Bagay mo lang unay di takot Kasta ka di? Timaar ka. Siyak mo ti sublat mo apasablugan. Pudno ti ibagbagak iyon. Bagay mo lang unay. Napunar ka ti day tasuot mo. Amang ano, main love ka, ma'am. Oche! Anya main love day tay bagbagam. Kinidalnak manan. Inton ko inarakop kalakat nga rudan. Padasam tamaklitam. Takarkaritan nak. Saan lang asikatibos ko makitam. So what? Apay, may turad mo nga rod? Apay kit din na saan. Hanggang saanan. Ang mga papanawon nak.
Maawananak iti trabaho. Gaawid ang dagiti kabats ni madam. Nalabsan dati nagiinom. Kat saan mo na nakapagkadkad ni Ma'am Agnes. Ay, bukas ta. Kapilitan na sa kruyak nga isirrak iti balayda. Ay, italahang anakitak anaginom iti arak. Ay, saan anaruam? Iso analaka na bartag. Ay, kasano? Isot sentro ti Kantyaw. Da kami iti sangot ti Rita o ti Cortuna. Anday ta, ipaid da kiti kama na. Ay, anya itanda ito eh. Sumok no reti kaong tibanglo ni Agnes. Ipaid da ko ni ti kama na. Oops. Ay, nagbakwar kat. Kasano da ito yan? Kasimot no panawak latta na kasto eh. Ay, makaamuditan. Naskan amalabarak. Dita, nalabaragon. Kit naskin nga. Pakawanan nak Agnes. Ngimsan kun amalaptan tiriknak. Ay ayatan ka, Agnes. Sorry, ma'am. Agnes. Awan ron ba nga ikidawa mo sorry. Adamot basol ko. Saan ko nakontrol ti bagay kiti Rabi? Ay, sandak mo namin ngayon sinardan na kinankantsawan. Sakit pinainom da ka pinainom. Nalaos ti Bartekyo. Kat saan nyo pa yun na napuutan ti sasangpet tayo? Kababay ni tinapasamak. Sorry Siyak ti ron ba nga kidaw iti sorry? Siyak ti adadangag sorry. Ngamin kat... Mawata. Ura asino. Normal ka tao. Kat saan nga dayo maaramid mo tinapasamak? Saan ko nga mo? Basta. Kababain. Saan ka nagdanag, Agnes? Takdarak ti amin. Di kagbaling nga maag. Adayo nga inaunakam si ka. Saan alapad day ta? Tinapatag ita kat may kariak di ta pusong. Anya? Saan ko nga ilibak? Idi pa ilang nga da nalimod arik nakan ka. Nang runa idi awanan ni Sir. Ngam saan ko nga imbuksilan? Tamok asanak ang maikari. Tamay sa aklang anan mo a driver yo. Pudno ka diti bagbagam yun? Wan Agnes. Okay. So, anya ita? No manugot ka. Agkasartan, Agnes. Saan ko na makontak ka pulos? Ti pagdanagag. Amangan nagsikugag. Ikararag mo asaan Lino ko naklang ni Ron. Manangal lilaw. Madla, anagay ayaman na kala. Pudnad ako na. Siguro, dahito iti karma. Gaputa, nagambisyon na kita imposible. Saan mat nga ta? Saan ka lang nga nagtanang? Awen, pudnot ako na. Good. Anyang ti plano? Agsapula kiti sa bali at trabaho. Saan ko na kaya ti Jay? Nasihat nga ron no saan ka pumanaw. Tapno ang dapay kadwag dito eh. Owen, Tina. Ala, leksyon mo daytan. Amumon.
ka di panagan ti idardarira ko king ka, Dina. No lakat, umanugot ka, iti ibagak. Anya ti anugutak ako nam? Saan ta pa'y nga agasawa adagos? Kung saan mabalin ngagdan nata, no di ta pa'y nagkasar. Umanugutak iti amin ng ibagam. Sungbatan naklakit di. Dahil tati kondisyon ko, Tom. Wen, mayatak iti kondisyon mo. Sige nga, Ruda. Aklunan ka. Agpaiso ka di. Saan na ka mangrabrama? Saan ka kadi mamati? Di, ibabawi ko no saan ka matla mamati. Saan na Dina, tibiyag ko. Si akon ti karagsakan ita. Agyaman aklaunay. Sinong bata ko ni Tommy Dory? Dakamin. Kaano ka diti kasaryo? Anya? Kasar? Agad-agad? Saan kami pa yung kasar? Dahil tatikinid daw ko kankwana. Inaklon ko laan. Kasta ka di. Nagasat ka. Ngam siya, napaayak. Saan ko nagunod kaya rapaap ko? Gapumatlaang ikinadarasudos ko. Agpaiso, bro? Bun bro, kasi katimay sa kadagiti special kiss me. Agraman tinopyam, no? Napagbunmon ti sabsabungam. Awan, bro. Agayan ayat kamin. Ti gayim ni Dory. Oh, nasayaat. Doa kayo kadagiti kang runaan a bisita mi, bro. Agyaman na. Ket, congratulations. Thank you, bro. Sige, bro. Goodbye. And good luck. Nagkapwam. Awan ka mo't itay sumangpita. Saan ka diya day off mo ita? Day off ko ang paiso. Remuar kami kanito. Nagpasyaran nyo ka di. Impan nagiti opisina ta. Diyak ni namnama. Ako kwadagayan ti insurance company pagtaptrabahuan na. Husto ka di tinangag ko? Kukwada? Kunam samat? Kastaman tinakunana. Kumpanyada. May isa kadagiti negosyo da. Amangan mat nukon ko na laang. Kastamot ti kaadwan na lalaki san ka di? Ibagada abak nang da nga oray san kayam. Yaklam mo. Ngam idinapan kami. Sir, ti awag ti empleyado kan kuana. Saan dinamag ko? Kasta ka di? Naggasat ka no kasta. Hindi kay pailag kasar. Tapno sana sayang ti kinabak nang day takaayan ayat mo. Saan at ti kinabak nang nati inayat ko kan kuana? No di ka ti kinatao na. Kita man laang ni gasat. Siya ngagsapsapol iti baknang. Ha? Driver lang tinasarakak. Kan manangalilaw alakay. Talaga akas ta ti bihag, Dory. Saan nga amin akaya tayo kat magunod tayo. Day dati niyawag kanyak ni Leon. Nagasat ah. San pa'y mat ngayon ti bagat day jay? San na madlaw late 30s nan. Apa gusto ah. Medyo nataangan samot ng tigayam mo. Awan mat parikot iti dayta. It doesn't matter ako nada. Uwan. Nagasat ka diya. At sa ni ti asawa na anataya pulis. Nagasat tigayam mo ah. Puno dayta. No pa'y magupad ang ti pensyon nga awatan ni maestra. Kapoy tinatay nga asawa na. No, agkasardan kan yon. Day tala ah. Awan kayam. Agpasyarta iti opisina a pagpapayak. Saan ka di akababain nga ipanak ijay, Tom? Apay ko maanak kababain. Yam ang muka kadagiti ka opisina kijay. Ha? Alaman laangan. Tapno, di mo mat ko na akasla-akla balang a tao. Akabutin ko ti makisango iti sabali a tao.
Mamamot gayam to'y ayan mo. Itaaklaan anak ko may ditoy. Kayat mo ka dito umay ditoy? Si Kamet. Adaak nga rod dito yan. Ti kayat ko asawan. Ditoy ka nga trabaho. Agpada mo ti sweldo, ditoy kan iti restaurant na pagpapayam. Oh? Ada ka di pa'y bakante ditoy. Taaga playak man mo. No kayat mo laki ti. Alain kan ditoy. Oh, tulungan na kiti boss mo. Kukwagayam ni Tommy daytoy. Siyak tinangital kan na. Anya? Into nag-asawa kayo? Si Kanto ti boss? Oo, naitabos. Anya pa'y nga iti papananan di kasta. Ayaw po nagkasat kan. Nakaap-apal ka talaga. At dapat pa nanti kayem kan katalag ko iti pagtagilakwan iti lopot. Sikan ti pagbalinag akatalig ko. Anya ti kayat masawan. Siyak ti pudno abos iti pagpapaayam. Gayem kan katalig ko laang ti kanayin mo amakita ijay. Nagsugpon kami ngem mapan ka di abroad. Isumat lagayam ngayon baga na pumanaw ka nun. Kasating baga na. Isu asikan ti dutukak amang kita kadagiti kakadwa mi jay. Agyaman iti panagtanak mo, sweetheart. Amok akabalam. Tanagagat, ganda singpot ka. Nadlaw ko dayta iti medyo nabayag. Panagyan mo ijay. Ara-aramidag lang ti pagrebengak iti trabaho, sweetheart. Saan ko kaya? Nga adam ako na ti boss ko. Kan masayang ti sulsuldo da kanya. Aging ka dita. Di mo pa'y kahit nga kasarta. Ha? Diyak pa imbaga ka dagiti datakkel ko nga adan ka ayan-ayat ko. Saan mo kadi akayat? Ngay baga kadakwada? No kayat mo? Palubusan nak pa'y nga agawin. Tain nak ibaga kadakwada. No anya ti kunada iti daytan to nga ibaga. Nagkasartawin no saan pa'y. Uray. Itulot ka pa'y di lugar yun. Kadwa kang agpudno kadakwada. Sige. No, day tati kayat mo. Mabalin lata. Tapno makita mo ti lugar mi. Mangkitak pa iti mang maniho iti lugan. Tapno saanan asyak ti agmaniho. Adayo ka di ti lugar yun? Upat nga oras ti biyahe. Oh, medyo mabayag nga ron no kasta. Mangsapulak pa iti driver. Adagay malagip ko. Ibagak kini Dory no kaya't naman ti agawin. Oh, uwan, sige. Ala nga ron. Bumihirok ka iti ag-drive. Wen, may mayat mat ngamin no sa nasyak ti agmaniho. Saan ka di? Ang mabalin na siya kung tagmaneho. Sana mabalin na. Ngam saan ka ngagdanag. Agsuro kan tong agmaniho. Mangala ka iti driver's license mo. Tagumatang ta iti bukod mo alog. Ano yan? Aramatem tilugan mo. No sumrek, kinagawid ka manipod trabahom. Uwanan, boss. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.